Dear Mr. Lonely. 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 Naimbag nga orasyo aming papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a lilay. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abalo. Upat atawanen tinapalabas. Adadwa ang nagaram kanyak. Maysa a nasingpet abaro, kan maysa alastog abaro. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Lilay, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Adi ti kape, Roldan. Agkape nga, tanalampak ita arabi Agyaman na, Lilay. Lilay, napudno akan ka. Isu apang nga asim, taikan nakitigondaway amang iparik na iti panagayat ko kan ka. Ado di ti babbalasang amabalin mo nga arman, Roldan. Sana kas kanyak amay sa abalo. Kan addandwa nga anak ko. Saan ang lapad day ta iti panagayat ko kan ka? No ikanak iti gundaway, ikarik nga ibilang ko dagiti anak mo kas nagtaod kanyak. Ipatag ko ida, akas iti panang ipatag ko kan ka. Anya laangan ti ko naan dagiti tao kan ka. Adi ka man la makasarak iti padam asinggan. Awan ti bibiyang ko iti sawon ti sabali a tao. Ngam, Roldan. Pangaasim, di na ko malabdan amang sarongkar kan ka. Ay, sige. Adakan ka dayta. Agyamanak. Ay ayatan ka unay, Lilay. Sapay kuma ta masursuro nak nga ayatan. Kat urayak day ta agundaway. Napiingat nga agrayo kan ni Roldan, Lilay anak. Wan nga rod nanang. Awan makunakan kwa na, tanasaya at matiugali na. Kan, saan amamartag? Nanang. Saan ka nga iduron kan kwa na anak ko? Ngam no makiasawa kan tupay iti may kadwa agundaway. Piliyam tay kasken kwa na. Tamalaksid anasingpot. Nagagat pa'y nga aggarden. Kita man, nagdakkel tay balay na. Ada pa yan dualugan na. Sa bali pa'y tay motor na. Saan mataday tadakkel abalay na kan lugan na tikit kita ak nanang? Wen, ngam pakakitaan day ta iti kinagagat na. Swerte na, takanayon at umama iti nateng na. Nanang. Panunuto man na imbag anak ko. Total, nasingpatmat ni Roldan. Awan makunakken ko na. Panunutag pa'y anaimbag, nanang. Nalangarudan anak ko. Inta maturugan tanay. Alas 10 ni tirabi Wan, nanang. Sikamat gayam day ta, Lilay. Pumimpintas ka. Mabalin ka diti agaram kan ka? Gumatangak man iti sabon a powder, Marlon. Lakwan ka laeng nusong batam ti saludsod ko. Anya ka diti sa ludsod mo? Tikunak, mabalin ka diti agaram kan ka? Ha? Amom, Lilay, nusyak ti pakiasawaam. Saan ka ngagrigan? Uray dua ti anak mo, kayat kalata. Uray aglaklako ka lang itinatang nga isursur-sur mo, kayat kalata. Wanya, sungbatan na kon? At least, addaak pa'y laamayat kan ka. Tamukit. Awanan ti gusto kan ka. Lakwan nakadiwan no saan? Sungbatan pa'y ti saludsod ko. Mabalin ka dito, agaram kan ka? Hay! Inak man la gumatangan di tabangir nga isto. Uray adayo. Awan panawon ko ang makisarita kan ka, Marlon. Isumot lagayam anabayag ka. Tagayam. Napan ka pa iji istor nila greng. Ijay latan istor nila greng ti paggatangak nanang. Masurunak kin ni Marlon. Kat no naglastog day di alalaki iso siguro nga awan mayat kan kwa na abalasang. Talastog mat nga men. Diyak kayat ti panagsasauna.
kunanakit din nga. At least, adda ka no mangayat kanya. Taagi sursur-surak laeng itinateng. Saan mo latan nga ikan ka, no? Anya kumano agi sursur-sur ka laeng itinateng, kat nadalus mo ta trabaho dayta. Isungarod amanipod ita, nanang, saan akon agumatang iti istor na. Ano sakti mapan ijay istor ni lagring nga uray adayo. Waden likli ka maun. Taamang ano anya pa iti maisawang mo kan kuana. Lumiklik kalatan, anak ko. Oh, atoy. Para ka nagiti anak mo, Lilay. Sagutak ida iti naimas at tinapay. Tapno makaramandamet iti naimas at tinapay. Anya? Amok, narigat yada pa nagbiagyo. Isu ano siyak ti paki asawaam. Sigurado asaan kayon nga grigat kadagiti anak mo. Puwera ani nanang mo. Anya? Wala. Ta saan ko nakargo ni nanang mo no bilang? Kasta ka di at talaga ti panagsasaom, Marlon? Anya ko matidakas itimbagak. No siyak ti pakiasawaam. Alaen kayo kadagiti anak mo. Ketagyan kayon ije balay ko. Puwera ni nanang mo. Anya? Ket no di mo kayat, dito itayon balay yung agnaed. Sana bale, tadamit negosyo. Ket no dito itayong agnaed, mailasin ti kaldero ni nanang mo. Anya? Ay, nagalasan ti ugalim at talaga, Marlon. Ammom, numayat ko mati ugalim. Siguro, addan ng sungbat ken kabalasang. Damag ko, akanayon ka amapaay. Talaga akit di ajak ida magustuhan Kung kunaklaan mo ti panagaram ko kadakwada. Ngam kinapod nun jak ida magustuhan. Kasta? Amom Lilay. Dagito'y tinapay apasarabok ka dagiti anak mo. Nangina dagito'y. Agbalor iti 150 pesos. Laang? Katwan. Ay, agawid ka laangan, Marlon. Ngamin, saan asika ti magustok a lalaki? Anyamatan. Paayon na ka di adagos? Agawid kan! Kat saan ka kuman ngagsubsublipay? Sige, inak nga ro din. Nga magsubliak tulata Tao may kalata arman. Sige nga rod, inakon. Ay, nadagam na lipatak. Na, binitbit na matlaang titinapay ako na napasalubong na kadagiti anak ko. Ay, anyan ti ugali na. Adto iti kapeyo, Uncle Roldan. Tinimpla ni nanang. At to'y matitinapay, Uncle. Agyaman Kasarsarita da kakano, Uncle. Ngamin, aglutluto ni nanang iti pangrabyan tayo. Dito'y kayo amangan, Uncle. Kaya't yu ti sidaan mi. Anya ayati si Dayo. Naimas natengad da karne na. Ay na, Roldan. Pasensya amon dagiti anak ko, Sumanauda. Awan anyaman na. Ngamin, maayayo ak kadakwada. Ay na, dagulit dagita nga ubing. Awan gayam, ron-ron, kristal. Anya ti kayat yu regalo. Ha? Ay na, Roldan. Saanin anasken asagutam ida. Kan may sa, kababain matkan ka. Kang runaan na amangan no sapul-sapulen da dayta. Awan parikot. Ubing da. Kat no adalakit di. Sagutak lat ida. Basta pakaragsakan da. Nanang, kunan ni Uncle Roldan, igatangan na kano iti bike ko. Uray siya. Igatangan nakmat iti bike apang babae. Ay, da kayo nga ubing. Di kay nagbaing kini Roldan. Ikan na kami iti bike. Di kayat mi. Saan ka di ading? Win amanong. Win nanang. Tiimbagak agatangan na para kanyak. Kat color pink. Color blue mat kanyak. Nag-thank you kami kan kuana, nanang. Yay! Addanton bike mi. Ang bike tanto adwa iti paraangan, manong. Ading. Ala, ingkay nga rod maturugan.
Kasladyak makaturog amang pampanunot, nanang. Ah? Uray siyak, nanang. Alakit din, ingkay maturugan. Tano saan, ibagak nga ibabawi ni Roldan ti bike nyo. Inta nading. Sige, intang ngarudan, manong. Good night, nanang. Good night, nanang. Good night, anak ko. Yes, adanti bike ta. Addan dagiti bike yo, nagatangkon. Sige, Boyong. Agyamanak iti panangawit mo iti may sa bike Awanan yaman na, manong. Sige, inakon. Sige, agyamanak manen. Ala, Roldan. Impay-pay summat kang tigimatang itibike dagiti anak ko. Nakababain mat ka lang ka. Adday ta ka manen. O, anya. Magustuhan nyo kadidag iti bike yo? Wan, uncle. Nagpintas. Thank you, uncle. Amuyo ka diti agbike. Amo mi, uncle. Ngamin, bulbulodan mi ti bike dagiti kay ayam mi. Mala. Agan anad kayo iti panagbike yo Saan kayo amapmapan iti highway? Dito'y kayo lang paraangan yo. Wan, uncle. Oh, at iti merienda, Roldan. Agyamanak Ni, kita ang dagiti anak mo. Naragsak da. Kamatin na ka. Roldan. Ngamnas kan laan ti alalay kadakwada. Gaputa ang mga nuday takid di mo ti pakadasgrasyaan da. Di mo itulok ang mapanda iti highway. Dito'y dalatan paraangan nyo. Total, nalawa mat. Wen, Roldan. Agyamanakan ka Aywan gayam. Intun Domingo. Awisan kayo ang makimisa. Kalpasan ti misa. Intay agpasyar. May mayat mutlaang mo ikuyog ta dagiti ubing. Tapno aginjoy da. Awan pagdanagam iti gastos. Siyak ti makaam mo. Roldan. Aywan gayam. Total, agisur-sur-sur kamat itinatang alakom. Anya nga ta, numang lukat kalaangan iti istor mo dito'y paraangan nyo. Iti kasta, saan kan amabannog nga agisursor? Dayta ti planok. Ngam agor-urnungak iti pagpuunak. Siya kung timangtad iti pagpuunam. Anya? Kaya't kaatulungan. Iso nga umanugot ka kuman. Kan maysa, uray dinak kayat, tinapatag, matulungan ka. Dayjay gayam Roldan ti karkarit mo. Gapo ka dito yung gatangan na dagiti anak mo iti bike. Bike laang. No kayat mo, igatangak pa ida iti kotse. Mabalin ka di. Agawid kan, Marlon. Tawan oras ko ang makisaritakan ka. Umay ka nga rod, Arman. Apay, di na kayat? Ado ti kwarta ko namsa. Amo, Marlon, awan mayat a babae no kasta ti ugalim. Nalastog ka unay. Ti ko namkit di, ni Roldan ti lastog. Agasam, inggatangan na dagiti anak mo iti bike ko no? Ngam inutang naman at lagayam ti pinaggatang na. Anya? Amom lilay, napudnuakan ka. No aklunan nak. Mangipatakdarak iti dakkel abalay apag naadan tayo kadagiti anak mo. Puwera ni nanang mo. Isong aklunan na kon, lilay. Ay, kas kalamang lukluko akanayon, Marlon. Ang amala, tapno sardangan na kon. Dayto'y nga rot ti pangadang ko. Saan ka akayat? Awan panagayat ko kan ka. Saan ka nga iayatan? Iso adila mabalin. Agawid kan. Anya? Siyak anataer alalaki? Pinaay mo? Imposible. Agawid ka kit din. Taado pa'y ti aramida. Sigurado ka di na kayat? Saan ka akayat? Nalawag ka di? Saan ka akayat? Oh. Agsapol ka iti babae amayat kan ka. Nalawag matngatan kan ka dayta, Marlon. Naimbag ta nasabat ka dito'y dalan, nanay.
Gapgapok iti balayo. Ay, kasta ka de, Marlon Barok. Wala na. Binasted nak di anak yo. Ako namlan na pintas. Nay, aapay ngay kasta ti panagsasaom iti anak ko. Kat talagamot anapintas. Ibagaman kan ko na. Tasan ngagpakpakita kanya. Anya? Gaputay gatangan ni Roldan iti bike dagiti anak na. Binasted na kon. Apay, di na ayaam mo nga adupay ti maitad ko kadagiti anak na. Ay, ala, inakon Barok. Kat agawid kamutan. Ibagam kay ni Lilay asaan anasakit tinakam ko iti parang paay na kanyak. Kat agbabawin to no apay adinak inaklon. Ay, jak amo no limpyo ta panunot mo, Marlon. Mala, inakon, taawan panawon ko ang makisaritakan ka. Ay na, wan anak ko. Kasta timbaga na itay nasabat ko iti daalan. Ang mga noan niya laditan di sasawan na kontrakan ka. Ay, baybay-an yun, nanang. Total, amumot dagiti tatnaon noan niya ti ugali na. Masurunak kan kwa na. Pinaay ko ni Marlon. Gaputadyak magustuhan ti ugali na. Pudnoan na taer, akas iti kunana. Ngam nagalas met ti ugali na. Kat, kumusta kayon nga ikan ni Roldan, anak ko? Saan mo kadipay, asinong bata? Ay ayatan ka mat, Roldan. Napanagnagak ti kinapudnom kanyak. Kan kailiw da kadagiti anak ko. Ti kayat da, kanayon ka kano asumarungkar dito'y balay. No kasta, aklunan na kon, Lilay. Wan, Roldan. Agyaman aklaunay, Lilay. Agyaman aklaunay. Iti kabiitan a panawan, agkalay satan. Ha? Un Lilay. Agkalay satan. Nakasagan ak amang ikalay sakan ka. Nagkalaysa kami nga rod kini Roldan, Mr. Lonely. Kat uray nagadu ti sasawan ni Marlon kontra kada kami, saan milata nga ikang kano. Tinapatag, naragsak kami asa nga pamilya. To'y pagayam mo, Lilay. Agyaman ak pagayam Lilay, iti daytoy apakasaritaam. Ket kablaawan kayo kini Roldan, tanaragsak a pamilya ti binangon nyo. Nagasat ka kankwana, gapu tanapudno ti panagayat ken panangipatag na. Kada kayo, kadagiti anak mo. Sapay lakuma, tagbalin kayo anatibker, nga uray anya pa iti sasawan ni Marlon, iti liklikudan nyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Lilay, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan nga Emily iti probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Aminak anamin anu akon anagayat, ngem pinanawan daklaeng dagiti lalaki nga inayat ko. Daytoy, ti pakaungungtak kinimanang ko. Nalakaak kanong amin ang maalalilaw, dagiti lalaki. Isu ngay dinamamok ken nakarelasyon ko ni Oscar, numero 1, akim montra ti pamilyak.
Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Emily diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Sige, mandayo. Sa bisita ni Daddy, sweetheart. Kabagyan mi dagita. Ala, umikakit diyan. Dito ka ito yan. Tama na Ay na, adatan dito balay mi. Pagbay ng... Emily! Manang, Nagaplam! Itay ka pa'y abirbirukan. Manang, ni Oscar, boyfriend ko. Oscar, ni Manang ko. Ingkakit di asikas mong dagiti daddo maabisita. Itayak pa'y agunay-agunay ditoy. Nabannog akon. Oh, si kamot ti subwak ita, sweetheart. Cake day to eh. Agibal-balas kan sama, sweetheart. Nagdakkel mo tanday tayo subong ka niya? Sige kitin. Sige man lang yan. Uray ado dagiti amok amang buy-buya ka data. Bayam dagiti kakabagyak at chismosa. Umapal lang dagita, ta sweet ta. Nag-sweet at talaga da Emily kan Oscar. Agsinsinubo da pay. Italaang dayta. Maumaan dan tumatlaang ni Emily. Panawan dan tumanan. Saan mo't siguro, Manang? Ngamin, kasla in love laulay jay lalaki kan ni Emily. Ay na, kastamot laang idi. Malagip mo, jay boyfriend na ani... anyat na ganan, day jay natayag a lalaki. Jay adasiding iti rupa na. Ni Gerald Dayjay, Manang. OFW. Naamam muna iti social media. Wan, day jay. Kastamot laang idi. Kunak no isudan ti agkatuluyan. Nagtungtungan dan ti kasarda. Pagamuam taad da babae anangapak ni Emily. Married mo't gayam day jay alalaki. Sapay la kumaa. Ta single day ta alalaki. Ay, day ta tirigat na kat. Naglaka nga agtalap day ta babae. Dina! Adak dito'y kusina, Daddy. Umay ka man dito'y. Agin inawak. Nagadong amin ti inawan. Diyak pa'y nakaurno si Jarwar. Ayan ni Emily. Simurot iti boyfriend na. Dinak pa'y tinulungan. Anyat orasan? 9 iti rabi Daddy. Rabin, ingkabiru kan ti kabsat mo. Anyamot ni Daddy. Rabi. Ang mga no tataga sa mapasama kan kuana. Ay na, Daddy. Saanan ang menor de edad ni Emily? 25-nan. Amunan ter aramidan na. Madanaganak. Saan ang mabali na baybayan yo di kabsat yo? Pangbirukan mi ngay kan kuana ita, Daddy. Nagapwam, apay nga itakalaang. 11:00 iti aldaw. Ay, kasangsangpot ko pa'y lang. Agong ungot ka man yan. Binirbirok da ka idirabi Taiso ti bilin ni Daddy. Nalpas ti birthday. Pimanaw kayon adagos iti boyfriend mo. Masapul pa'y ayang agpakadakan ka. Emily! Umaya kon, Daddy. Nagapwamaya. AJ apartment ni Oscar. Asino maninday dyan nga Oscar? Boyfriend ko, Daddy. Anya? Adamanan ka barbaro a boyfriend mo? Daddy, iyam amok ko maidirabi. Ngam adumat ngamin tibisita yun. Di ka kadipay nadidigra. Namin ano nalinuko da ka dagiti lalaki ang nakarelasyon mo. Daddy, sabali ni Oscar. Ay ayatanak ni Oscar. Pakasaran na. Kat maadaan kami itinaragsak a pamilya. Ay, Didak pa kadanagan, Daddy. Amok itantar aramida. Amok matkat asaan a pabor ni manang ko. Ida po itipan na kirelasyon ko kini Oscar. Talaga ang boyfriend mo, Dayjay? Kaano pa'y? First man sa rini idikal man. Makabulan yun. Ay na, sweet ni Oscar. Sweet. Kan, anya pa'y? Nasingpwet. Ay, Emily, namin anon anasaktan ka. Amok no kasano asin ang sangitam dagiti nagbalin a boyfriend mo idi.
Inikanak itinamnaman ni Oscar. Kat amok, isuntima ko na a forever ko. Do talaga matlang ay ayatin na, Emily. Sumurot kang kanyak. Anya? Amok matadi na kahit dagiti kakabagyan. Madlaw ko doy ta. Iso nga umadayo talangin ditoy. Saan mo kuman akong tranti kahit ko? Umadayutan. Kahit mangbukol tayo tinaragsa ka pamilya iji lugar nga awan apulos timangkon kontra kadata. Basta ka na yun ka ama therapy, Daddy, makapagnaka iti mabiit. Sapay ko mga rod. Takayat kumatan na bisitahin dagiti ko kumparek. Wen gayam, nintumot Emily timang pa-therapy kan kainton bigat, tada sa ko. Napanan man ay aday nga ating mo. Ije ayan di boyfriend na ah. Kanayo na rumor ni Emily. Manipod adan boyfriend na. Wen nga ro, Daddy. Jack pa'y kat di amo ah. No sa dino ti pagnana adan day ta boyfriend na. Oh, ada ka mat gaya man. Daddy, si Mang Putakon. Nasaya at matada ka na nako. Talaga ka di nga ayatem day a boyfriend mo. Juan. No kasta. Yamamum kada kami. Wen, kaya't kumat ama-am mo day ta lalaki. No talaga seryoso kan kaday dya lalaki. Ibagam ta umay dito'y balay. Takayat mi ama-am mo. Mapanak ag trabaho ita, Emily. Saan mo pampanawan ni Daddy ah? Si kantimang therapy kan kuana. Dagiti agas na, aday di lamisaan. Isagana kon. Manang, pumanaw kami kini Oscar. Anya? Nagdesisyon kami. Papanan nyo? Naskan ka di pa'y amamon. Panawam latan ni Daddy, itikas jay akasasaad na? Kat, anya nga iti kayat mo? Para durunak latan iti wheelchair na agnanayon? Para patumar iti agas na, kasta ka di? Anya? Sumurutak kini Oscar. Kat saan dak amalapdan. Oh, Daddy, agina na kayon. Kaya't ko kumapay ti agparir ijerwar. Orasan tapno agina na kayo, Daddy. Mabanog kayong tumanan. Narigat no may stress kayo. Emily, Apay, Daddy. kano ayam amom kanya ti boyfriend mo? Mabiitan, Daddy. Basta, iyag kunto dito'y balay. Oh, sweetheart. Abay na kaululoy magka. Pampanunutok namin ni Daddy. Apaman ang makariing. Saan na kun ang makita? Panawin ang tap na panawa, mida. At unti panawin na binusbus mo kada kwa na. Panawin mo din ah. Tap no asikasun ti bukod mo abiyag. So di ka kung maglading. Oscar. Naglabis pa dito yung mas. Kan medyo adayo pa iti biyahe ta. Awan matan ni Emily, di nakariing hakan ako. Pimanaw ka di manan na sana nagpakada. Di yun biro ka ni Emily, Daddy. Anya ti kayat mo asawan? Simurutan ka ni Oscar. Anya? Bayan yun. Pudnumat ngamin ti kinunana. Saanan a menor de edad, tapno biyangan tayo pa'y dagiti desisyon na. Saan ko matalapdan iti kayat na? Tila kayat ko, yamam na kanyak ti boyfriend na. Tapno mapagsasaritaan tayo ti panagkalaysada. Saan ka di aday tatirumbang? Simurot ni Emily, iti dayjay a boyfriend na? When? Sa dino tinapanan na? Di na matimbaga. Awan mo't ngamin tinadakdakamat na kanyak. Maipapan iti dayjay a lalaki. Tamanipod idinamam mo ni Emily. Pasaray saan kaming akit kita. Kasta ka di? Wan. Ay.
amin nga oras kan panawon na, impay namutan kan ni Oscar. Dito itabok lang tinaragsa ka pamilyata, Emily. Balayo ka di daytoy? Owen, balay dagi tinaganak ko. Kaya't ita, datan timang sublat. Nagdakkel matanday to abalay, sweetheart. Unakan ka, saan ka nga agree katitidanak? Oscar! Oh, insan! Ada kamin ka ni Emily. Emily? Wait, tagbalin na misis ko. Emily, ni Manny, kasinsin ko. Kumusta ka, Emily? Nasaya at matlat na. Ay, wen, dito'y kamin ngagnaad, insan. Nasaya at matno kasta. Nabayagan na panahon. Nga awan nagnanaad dito eh. Welcome ka dito eh, Emily. Oh, pwede ka makapangan, sweetheart. Di mo ka di magustuhan, tinluto? Ada lang amin amak ko. Tapay. Sa anak a komportable kinimani a kasinsin mo. Naskan nga ganat ka kanimani. Tapay. Ex-convict day jay. Anya? Ado ti kaso na. Drugs, karnaping, kan na duma-duma. Makapanervyos man. Aganat ka kan kwa na. Amok mo't kiti adi na kan anwen. Ngam aganat kalata. Awan ka diti kontak mo ken ni Emily. Awan, Daddy. Sino ka ta na siguro dyan number na? Kumusta nga tanjay adim? Ikararag tayo latan, asapay kumata saan ama isagmak. Ti panunutin nyo kat day tasalun at yu. Saan kayo kumaama stress? Awan pa'y ti amamot ito eh. Kaya't ko kumamot ti makigayam. Emily! Ni Manny, tiyak kaya't akasalita. Irikap pang dirido. Nakabot-bot ang tikasinsin ni Oscar. Emily! Bagta nakitang kat saan nakanasit ka. Dagiti awanan pain eh. Oh, asino di ka sarsaritam igerwar a babae, Oscar. Kaslag sinsin nung bat kayo man. Ni manang ko tayo jay. Apay adi mo pinastrak. Naagum tayo jay kapsat ko. Kaya't nakidin na tagikuan da ito'y apalay. Anya? Sakta akin kukuha iti da ito'y. Kaya't di rumbang at tagikuan da. Agpipin na tayo kami no ipilit da. Ha? Ay na, saan ka kumangag sa uiti kasta? Kabsat mo da ijay. Agtal na ka man! Di ka makibibiyang. Tawan ti amom dito'y. Oscar! Arami dum ti trabaho. Hala, ilutuan na. Kanaglinis ka. Kat di ka makibibiyang kadagiti desisyon ko. Hello? Ni Emily da ito eh. Oh, Emily, kumusta ka? Apay nga italaang nga umawag ka. Kanayon nakadamagan ni Daddy. Di mo ibagbaga nga imawagakan ka ha. Apay adyak ibagbaga. Kumustadan nga eh. Ni manang ko, kumustan? Apay nga min adi mo kumustaan ida. Apay amasampol nga aglamang ka. Basta, umawagak to kadakwada. Emily! Manny, agawid akon. Mabiit lang, Emily. Agsarita tapay. Agap apuraan. Huh? Apay day tarupam. Tinangran na ka ni Oscar? Aduti saan mo nga amo, maipapankan kwa na. Anya? Nakaparula ang ni Oscar. Murder ti kaso na. Sana po na dayta. Naskan ama amo am dayta, Emily. Katno agaramid iti kalukwan. Mabalin ama isubli iti pagbaludan. Anya? Aganlad ka, kankwana. Manny. Ti pamilya tinagsanggirak iti dayta agundaway, Mr. Lonely. Uray namin ano ang nagbiduta. Saan daklat ta abinaybayan? Inawat daklat ta.
Pinanawak ni Oscar, gapo iti kanayon a panangdangran na kanyap. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Emily. Pagayam Emily, agannad kan iti lalaki nga ayatem, inton sumaruno nga agayat ka. Amirisa manaimbag ti kinatao na, sakbay nga agtalag ka. Tapno saan kanton nga agbabawi, iti udi na. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Emily, manipod probinsya ti Isabela. Tampok dito yung programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan akailin. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Tunggalag kita kami kini Marga, kanayon ang inginaan abag ti usarna. At damat trabaho ti asawak, ngam di na kayat ang gumatangak itinginginaan abag. Tas sayang kanula ang ti kwarta. Ket daytoy ti makagapo ti pagapapaan mi. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Kailin dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kailin. Ha? Di na ka din malagi? Siyak ni Marga. Classmate mo idi. Marga? Ala, Marga! Nagkailan din nagpaliwam Ano? Gadlaw ang ininaon ti kawas kong bag mo. Wan, swerte ak namin iti negosyo. Asika, ano ti trabahong ita? Saan ang magtrab-trabaho at tandamot ng anak ko nga sa asikaswag. Isuan nila kay kulat ng dagtrab-trabaho para kada kami. Kasladaan ang day tabag mo Amano kayat mo ti gumatang. Ado ti lakok ang inginaan. Ha? Ay, pasensya kan. Awang mga ron pagbayad ko. Si Kaman. Itad ko ti number ko kan ka. Awagan naktulat ta, inton addan pagbayad mo. Lakay. Oh, aday bagang? Na-promote ka mo din iti trabaho. Saan ka di? Wen, apay ka di? Dumawatak mamut iti paggatang ko iti barong abag ko. Ngamin, daan ang sigod abag ko. Manuti ka sa pulam. 30,000 pesos. Anya? 30,000? Para iti may sala ang abag? Kasta kangina ti kayat mo agatangan abag? Ado mat tinalala ka abag dita? Adamat urnong ta, saan aya? Para iti panagadaldag iti anak ta day jay. Agasan man ti kangina day ta abag. Itamot la dumawatakpon ka. Di mo ipili ti kayat mo. Nangina unay ti kayat mo agatangan abag. Ma'am, delivery para kada kayo. Ha? Ala, awan mo tamok nga in-order ko. Awan ti bayadan yo, ma'am. Ha? Asino tinang ipa-deliver iti kasta? Basaan nyo latan deta na kasurat, ma'am. Sige, ma'am. Mapana kaon. Ay. Bakit? Anya tintulot ti delivery boy? Kwa? Naggapumot ka ni Marga dayto Anya? Mabit lang talukatak. Ala? Nginginaan na bagti kargana lakay. Anya?
Nanang, tatang, adda ka no ti meeting inton bigat. Ninanang mo pala ang timapan, ada trabaho ka. Nangag mo timbaga ti anak mo. Wen, mapanakin ton bigat. Aywan gayam. Itid kumutan ti pagbayad mo iti tuition ni Jude. Bayada mon. No, sige. Kastamot ti pagbayad mo iti kuryente, ha? Sige. Ken itid kumutan ti pagpalengke. Diana, intulnog mo magayam ti anak mo. Awen? Ay, hala. Nagmayat day tabag mo, Kailin. Madlaw ang inginaan na. Kasta ka di. Imbag ka pa'y. Makagatang ka iti kasta abang. Amumot nga hindi pa ilang katarapaap ko ti maadaan iti nginginaan abag. Sino nga tinanggatangam iti dayta? Ay, Jayman, kabatch ko iti high school ak. Kasta ngamin ti negosyo na ita. Aglaklako iti nginginaan abag. Kumusta nga, Jay, bag nga intad ko kan ka? Amo, Marga. Napansin dagiti kakaduak iti nakimiting ak Jay bag ko. Imapalda. Kayat mo pa'y kaditi kasta abag? Pangalaak nga iti pagbayad ko. Mabalin mo mati umutang. Ha? Agpaiso? Mabalin ko ti umutang? Wen, kunak lang nga rodan. Adtoy Adtoy dagiti pictures dagiti lakok. Ada shoulder bag, wallet, sling bag, kanda dumapay. Agpili ka no, anya ti kayat mo. Ala, nagmamayat mo tanda gito'y abag. No kayat mo, di alaam amin, hen? Wanya ngay, nagbayad ka ni ti tuition? Kan nabayada mo ti bill ti silaw tayo? Uwen lakay, nalpasan. Nasayat no kasta? Ay, wen, siya kung timang itulog iti anak ta inton bigat. Itamampay. Wen, siya ton lakay. Nanang, tituya kon. Ha? Kabaala kon, nanang. Sukunan naklangan inton malam. Sige, Garod. Mapana kon, nanang. Sige. Ni Diana, ti umasidag dito'y ayan ko. Kailin, agawid ka din? Saan pa'y? Uy, barumanan day tabag mo mare. Naimbag ka pa'y. Ay, kaano nga ta, makagatang iti kasta? Ay namare, dakkel ti sweldo nila kay ko. Iso akabalan mi ti gumatang itinginginaan abang. Kasaom tumo nila kay mo ngamin Ay, isuntumanan apagapaan mi. Ay, construction worker lang ti asawa. Iso ano adaman masweldo na. Mausar para iti panagadal ti anak mi. Pilitam si kamot mare. Kita ang tabag mo na madlaw adaan nun. Ay, sana bali mare. Tinapatag. Ada pagbayad mi iti tuition ti anak mi. Kan, ada paggatang mi iti kanan mi. Hello, Marga. Kailin, ayan ang nagibayad diyang hinginaan abag na inalam. Naka-down payment kan. Ngamusan pa'y anabayadan dagiti daduma. Ay, kwa. Iyag ko inton bigat. Siguradom lang. Tano saan? Ipabarangay ka. Ha? Siguradom lang, ha? Wan. Sigurado. Naimbag nagsapam, lakay. Ada ibagang? Nanang, tatang, naibos gaya man tibalon ko ako kis. Mabalin ka di nga igatangan dak. Sige. Ikak ni nanang mo iti paggatang na. Anak, sayatam ti panagadal mo, ha? Wen, tatang. Anya oras kayong agawid? Ang mga numarabyanak. Adong amin ti trabaho. Kasta ka di, tatang? Bakit? Ato iti pagpalingkem. Naibusan ti karga ti ref tayo. Yag mo nga rodan. Kan gumatang ka iti pagpagatang ni Jude. Di ka madanagan. Sige. Tagrubuat akon. Imbag man ta nagpakita ka. Mano nga aldawon nga ururayat ti bayad mo. Pasensya kan, Marga. Dahito ilati maitad ko kan kaita. Sana bale.
mangtedak man ang lulunis. Siguradom lang, ha? Masapol ko ti kwarta pagbayad ko kadagiti na order ko. Wan, Marga. Sige nga ron, kadapay asikaswa. Oh, kapay sangit ka? Ngamin, saan ka no ama ka-exam? No saan pa'y mabayadan ti tuition ko? Anya? Kasano asana nabayadan? Intad ko kininanang mo ti pagbayad mo iti tuition mo, ah. Bakit? Umay ka man dito, eh. Bakit? Apay! Saan mo ka di abinayadan ti tuition ti anak mo? Ay, kuwang amin. Ada na patagan, naggastosak. Iso ajak pa'y labinayadan ti tuition na. Ano niya? Hello, sir? Hello, ma'am. Naimbag arabiim. Imawag ka, takayat ko nga ipakaam mo. Anijud laangan ti saan ang maka-exam. Kapunta saan pa'y ang nabayadan ti tuition na. Ha? Ay, kasta ka di. Sige, sir. Yag ko ti bayad ti anak ko inton bigat. Nasayaat nga rin kasta, ma'am. Agyaman sir. Anya nga ita. Dinaksayanan ti savings ta. Nga usaran ko man ni Jude into nag-college. Pasensya kan lakay. Nagtangkan tumot ngamin ti ulom. Awan talag ko iti dayja amarga. Di mat imbagakken ka. Adyak kayat asayangam ti kwarta. Ta nagrigat ti agsapol iti kwarta ita. Kailin! Kailin! Rumor ka dita! Asino ti pukpukaw? Ni Marga. Day tanti kunak. Kailin! Siya kundi makisarita. Imaya, tasingirak ti bayad mo para kadagiti bag nga inutang mo. Manon abulan, adi ka nagbaybayan. Kwa, awan pa'y mat nga rod kwarta. Ikanak pa'y mat iti uredo nga aldaw apawayway, ah? Siguraduam ang mabayadam dayta. Tano saan? Talaga nga ipabarangay ka. Dagito'y abag ti makagapo. Anya nga ita, pangalam iti pagbayad mo. Aglonak. Anya? Diyak kaya ti mabalod. Nga misumat ti pinilimsan ka di. Binagbagaan ka idi. Nga manyangay, impilit mo lata. Ala, ilakom dagita abag. Tapno adda pagbayad mo. Hello? Ada ka din may bayad mo? Uwan, adan. Isabat ko iji coffee shop. Nasaya to kasta. Kompleto ka di matlaan. Uwan, katday to yan ti maudi at transaksyon ta. Apay, di mo kayatan tingingin na ba? Saanan? Taday ti saan may pagkinkinawatan iti asawak. Adakan ka day ta. O sige, agkita tayong ton bigat. Oh, Diana, agkuyog tan nga agawid. Naitulog ta matan nagita anak ta. Wana? Oh, kasla awan matan tinginginaan abag mo? Awanan na talaga. Abay ngay. Kinapudno na. Puro utang amin dagi chay. Iso ngayon lakok matlaang tap na pagbayad ko. Ay, kasta ka di? Wan, taday tati ka na yun asaan may apagkinkin na awatan iti asawak. Naimbaglatakan ka tauray kas kasano. Napadasam tinagusar itinginginaan abag. Si Kamat, naka-amerisak itan. Asaan na masapul ang nginginaan ti usar. Uray saan nga original. Tinapatag at da maaramat. Manipod idin, saan ako nagimatang kadagiting inaan nga arwaten. Tinapatag kanyak ita, ket adda mausar ko. Kalpasan da iti apasamak, mariknak nga awanen ti panagtalag kanyak ti asawak, ta ison ti agpalingke. Ison ti agbayad iti tuition ti anak mi, ken agbayad kadagiti bills mi. Dinadael ko ti talag kanyak ti asawak. Ket ita, siyak matlaang tinangapit iti bunga ti madi nga aramid ko. To'y pagayam mo, Kailin. Pagayam Kailin, agyaman ak iti daytoy apakasaritaam. Saan anasaya at apilitan tayo ti agaramat kadagiti nginginain apanag, no di tayo matkabailan.
Uray sana nangina ti arwaten, tinapateg, ket nadalos. Ala, ket ipanagnak mo kinilakay mo, ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ti sigod, apanagtalag na ken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan, ti panakay drama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga, di tinagan akaylin, adinan inlanad, ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Kaniti matireksyon, Virgie Paclay. Musical scoring ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.